Pešački most celom širine Morave plove ulja i masti. Grad ima obavezu i mora da zaštiti svoje građane, kogoda je u pitanju. Kažem, i jutros usmeno direktor Stefanović mi je potvrdio da sigurno Sloboda nije zagađivač, ali, kažem, ovoga puta insistirali smo na pismenom odgovoru i na pismenom tačnom i egzaktnom podatku da tog i tog dana kompanija Sloboda nije zagadila Lupnjaču. Kažem, takođe u saradnji sa državnim organima, odnosno mi iniciramo da državni organi rade na otkrivanju ko je počinilac tih zagađenja uopšte. Ovo nije prvo, ovo je već ne znam ko je. Dakle, dosta više. Ponovo se rešava svog opasnog otpada na nezakonit način. Evo, pogledajte. Mislim da će mnogi koji politiku grade nažalost na zagađenju naše Morave i Lupnjače i Morave samim tim biti veoma iznenađeni. Iako je voda sura, sunca nema, ali ulja i masti se jasno vide na površini.